Berlok gino-gino ki ba sa sini setain Western Roy di area Petar Kema Jirang gino-gino ki badan Facebook lani hapo MRB pila banwan ha update ki Facebook jampi hang ni hapo kadukan janga ka badan hama pesyak ni school Petar Kema tim dan kam ban siu ba tim dan kam hiro ban yang lain habang pila banwan nadu kapor prabaji hadu prabaji mestep hadu prabaji damit ban pa update Facebook lane say bat tap bisa tangki badan akau hapo ka MRB perlu pila banwan hang ni ban update Facebook kat kino-kino ki badan akau hapo MRB pila banwan hang ni ban update Facebook dan kam siu bisa ba fi pen update Facebook hang ni pen update langsung kan ni jangan Yep. Kulay ba? Si perlu pila banwan ha update ki Facebook kang pi gino-gino badan Facebook apo MRB pila banwan hang ni marpasya kani ka Petar Kema Government Higher Secondary School Pim dan kamsyu ban lek yang lain habang kinwan tak sepang ladap.